Danas ćemo izašao sa Sunđer Bobom Moom i da odigramo Brawl Starsa. Odigrat ću sa Pokom. Nadam se da u početku nisam mnogo otkrio za brawlera. Za sad samo znati imena. Ja mislim da sam gotov ovdje, u ovom meču. I evo ga, moj Brawl Top mi se pojavljuje u notifikacijama. Dynamite! Ujoj. Da definitivno idem. Mislim da moramo izabrati nekog drugog brawlera. Ja ću izabrati Dynamite. I ja mislim ovi novi Sunđer Bob skinovi mogli su biti mnogo bolji. Propustili su momena da je gospodin Griff, a ne Tik. Mnogo bi bilo bolje. I slučajno sam opet otkrio još jednu stvar o Brawl Talku, zato što sam ja kao Tom Holland. Preskači zid. Opet toliko. Ovdje pro. Sad je zapalit ćemo. O, vidi ovi trikova. Ne. Nešto, sad nema. Ja sam baš u sredini svega i svačega. Trenutno me niko ne gleda, ali možda me vi gledate posle live-a. Možemo još jednom igrati sa Dynamite-om. I možemo u live-u pomoći u analiziranju. Bonnie. Izgubio sam 5 trofeja. Mislim da moram ovo brzo vratiti. Iskreno propustili su momena da poprave ranked. Zato što je dosadio mnogima. I evo ga, učitala se igra. Ne znam da li me vidite trenutno, zato što mi piše live da je off. Evo ga El Primo. Ima nešto o njemu. Live. Što će biti? Idemo, El Primo! Ne, nami! Ovo je bilo jako blizu. Uzeti je boksove dok nekoga ne uzme pre mene. Imaće također nešto o Mandy. I iznenađen sam da neke stvari što smo mi pričali u zadnjem videu su ipak došle u ovaj novi update. Mislim, najjasnija stvar je bila da će Sunđer Bob dolaziti. Ali u kakvom formi, da će biti brawler i skin, to već nismo znali. Rip Mandy.
Može jedan F u chatu za Mandy. Nevidljiva. Njoj, ne. Ustala. Ovaj kiper. Ako meni ne priđe, i ubije me. Kako imam ikonu dok pričam? To sam namestio u ovoj aplikaciji. Zove se Prism Live. Zato što mislim da još uvijek nisam spreman da pokažem svoju pravu facu. Ovo će biti satisfying. 3. Klikovat snimam. 6 minuta. Podsjetio si me Jarder 995. Hvala na podsjetniku. Nisam uzeo novu M-ikonu. Sad ćemo u live uzeti. Možda ste čuli zvuk Danija, jer sam ušao u live. Ako neko od vas nije već uzeo M-ikonicu, možete ući u Brawl Talk i ima u deskripciji videa besplatna ikonica. Sad ne znam da li se dobijaju 2 ili 1. Evo ga. Jedan se dobija. Lepo je. Sad ću staviti. Vraćam se na live. Odnosno na Brawl Talk. SpongeBob Power-Ups in Brawl Stars. Mnogo ima informacije, tako da ćemo pauzirati tokom snimka. Whoa, cool! I'm an eel! Whoa, and I'm an axolotl, cute! And I'm a beautiful mermaid. Možemo samo zoomirati na Danija. Vidi njega. Divan. Nastavljamo. Welcome to Brawl Talk! Bikini Bottom is coming to Brawl Stars for an epic collab with SpongeBob SquarePants. Brand To new smo event full of pretpostavili da mayhem, će bilo to. Krabby Patties, new game modes, and Squidward Mortis. 2 new brawlers, a red rascal and a Možemo samo da vratimo moment. Brawl Stars for an epic collab with SpongeBob SquarePants. Brand new event full of mayhem. Squidward Mortis. 2 new brawlers. Ja mislim da je ovo Mo. A red rascal and the samurai sushi chef. Šta se dogodilo Once se? upon a brew, scary Ovo je tales. istina. Well, that was weird. Let's get Ovo novi skinova. Liga gospodin Keba Kraba. Odnosno samo Keba Kraba. Ja mislim da je ovo na levu Mortis. Ovo je ovdje Patrick kao baz. Sunđer Bob je El Primo. Ovo je Jesse kao Sandy. Teško se prepoznaje. Plankton je
Plankton je Daryl i gospodin Kraba, odnosno Keba Kraba, navikao sam se na engleski, je Tik. Has brought Bikini Bottom residents to Brawl Stars. For an entire themed season, SpongeBob and his friends will be visiting Star Park for a special event. Squidward Mortis is the Brawl Pass. Bravo Pass skin. Ima Hypercharge Mortis, to znači da smo dobro pretpostavili. Color variants in Brawl Pass Plus. SpongeBob El Primo. SpongeBob El Primo. Ovo ne bi moglo biti luđe. El Primo, takav bokser da bude SpongeBob. Ovo smo pretpostavili. Čak sam i napravio objavu na šorcu o SpongeBob El Primo i napravio sam sličan skin. Still the strongest sponge around. You can unlock him from the club event for free. Jeste uočili da nema Hypercharge skina? Sandy Jess is also joined by Gary Desnail, who has a full... Propustili su šansu da naprave Sandy. Još nije da su toliko po razlikama, ali onako i može. Loaded automatic shell cannon. Mr. Crabstick likes money. Ovdje su mogli grifa, ovo je samo propušteno. But he also likes blowing things up. Plankton Daryl will definitely Plankton be able to Daryl. get the Krabby Patty recipe now, right? Only during the SpongeBob season, you can now unlock new special powers for your brawlers by using these power-ups. Krabby Patty. Krabby Patty. Kelp Soda. Kelp Soda. Clockwork Clarinet. Ovo je od Ligneslav, kako se zove instrument, zaboravio sam. Klarineta, setio sam se. Video sam dole. Ovo je spatula SpongeBoba. Ovo je na skica SpongeBobove kuće. Sjećam se ove epizode. Balon, nisam mogao da pauziram na vrijeme, brzo su skipovali i Chumballs. Each class has their own power up. Svaka klasa ima svoj power up. Što? Powers up. Te pojačava u betlu. Respective trait. Each power up. Ovo je interesantno. Samo da maknem titla. Svaki power up ima svoj level. 3 levela kao što ovdje vidimo. Ovo je stvarno mnogo mutacija. Ali zato su mutacije imale više stvari specifični za brawlere. Ovo je specifična klasa brawlera. Throweri, Assassin, Marksman, koji još imaju tankovi i još neke klase. Sad ćemo pogledati. Has 3 different upgrade levels, and each level makes your brawlers even stronger. Tank 3. Tankovi dobijaju ovaj hamburger. Crab patties orbit around you when... Kako ovo? Hamburgeri se vrte oko tebe. 3 hamburgera. I na svakom nivou se povećava jačina toga. Destroy, they grant damage resistance, increase daju štit kad su uništeni. movement speed and Ubrzaš se. charge yours. I puniti super. Support. Support dobija ovaj krug. Ja mislim da ovo je Kelp Soda. Permanent healing areas around you. Ovo je trajan krug koji te okružuje kao ora. And healing allies charges your... Dok su ti saigrači u krugu i healuješ ih, dobijaš super. Your super spawns a power cube.
I bacanje supera na 3. nivou stavlja Damage dealer. Hitting damage dealeri dobijaju ove čufte, šta je ovo? an enemy grants a chum ball for homing projectiles. Boost Napuniti se čufta, šta već, i kad udariš protivnika dobijaš neki rage efekat i mnogo neki efekata. movement speed and healing for a short time. Marksman. Your attacks Marksman, atekovi imaju jačinu klarinete. are empowered by Squidward's beautiful clarinet music. You can store up to 2 musical attacks that pierce through walls and brawlers. Controller. 2 ateka. Your basic attack leaves a trail of Kontrola. Atek ti ostavlja trag balona bubbles that damage enemies. At koji the end of the skidaju trail, damage protivnici. an explosion releases even more bubbles. Assassin. I na većim nivoima se poveća damage i povećava se količina balona, čini se je tako bilo. Assassin. Will periodically appear. Imaju spečlo, vidite ovo što se kruži, i ako je napunjena, ona će biti ovdje prikazana na protivniku. Vidite ovo ovdje. I tu je protivnik jedan udarac posle smrti. When enemies are low on health, your attacks will take them down instantly if you have a spatula. You also get a speed boost and become I na jačim nivoima se dobija brzina i dobija se nevidljivost. invisible when defeating an enemy. Artillery. After a short cooldown, Kad se your basic ubije. attack Ovo je trover. Šta je ovo? Da vratim, moram. Your attacks will take them down instantly if you have a spatula. You also get a speed boost and become invisible when defeating an enemy. artillery. Artillery. After a short cooldown, your Posle kratkog vremena basic attacks drop a pineapple that deals damage, leaves a atekovi, damaging area, and bacaju then ananas. explodes into damaging pineapple chunks. i ovo liči ko da ne možeš izbeći. Sad sam uočio neku vatru posle ananasa kao što je imao Brock. Još uvijek ima. Mode the SpongeBob modifier. So if the I squid samo within you u wants to avoid modifieru kao što su bile mutacije. SpongeBob, you can still play other modes. Oh wow, these sound amazing. How do I unlock them? I'm glad you asked. Power-ups are found inside delicious Ovo je mnogo drugačije od star dropova i jaja i megaboksova. Više kao animacija SpongeBoba. Vidi lik da je slavao u uglu. power meals to latest culinary craze. Mr. Krabs has taken this opportunity to open a Znači, Keba Kraba je napravio šansu sebi da new store in Star otvori Park, where you can prodavnicu. get power meals from the Krusty Krab for Krusty The Cash. Krusty Krab will have daily deals for you to spend your Krusty Cash on. Here you'll find various offers and it's awesome. Znači, ima sad slično Coinzu, Blingu, gemovima i to. Sad ima novac, Krusty Krab novac, sa kojim možeš kupiti stvari u Krusty Krab shopu. Evo me. Kao što sam govorio, Krusty Cash ima. I svaki dan se ovdje zarađuje plata od Keba Krabe. I kad skupiš dovoljno novca, možeš kupiti u prodavnici skinove i ona pakovanja da bi dobio power up. With the way. Haven't you ever heard of a self-sustaining economy? Game modes with the SpongeBob modifier give free Krusty Cash for the first win of each Daju day. That cash includes these two za brand new prvu game pobedu. modes. Novi game mode. Now this is jellyfishing. A 3v3 mode where players catch jellyfish from around the map. Ovo su oni jellyfish iz SpongeBoba. Ovo me podsjeća na one šarafe iz Siege-a
treba više sekundi The da bi most se jellyfish at the end potvrdilo wins. uzimanje. To capture a jellyfish, you have to hold it for 5 seconds. If you are taken 5 down during sekundi that time, trebaš you drop the držati. jellyfish. Take out the enemy team to grab more for yourself. Trio Showdown. It's like Trio Duo Showdown. Showdown. Except Ovo je there are 3 showdown of you. sa So I 3 guess it's osobe. like Trio Showdown. In this game mode, there will be 12 brawlers battling it out in 4 teams. Our biggest game mode ever. Just like Duo Showdown, you'll be able to revive if at least one of your teammates remain undefeated. Let the mayhem commence. There are many ways to get Krusty Cash. Claim your free daily paycheck from Squidward. Visit the Krusty Krab every day to get free Krusty Cash. The SpongeBob SquarePants event will last all SpongeBob season from Ovo je September cijela 5th to sezona. October 2nd. Now this is one geezer who loves cheeser. Mo is a blind Evo ga rat who novi was brawler, found leaving Mo. the Star Park Ovo sewers smo and govorili o adopted njemu. by Grom. Now part of the Star Park maintenance team, Mo uses his special digging abilities to maintain the sewer tunnels and wreak havoc in Brawl. Mo uses his shovels as weapons to throw stones across the map and deal area damage with each bounce. When he Znači, activates on baca kamenje u normalnoj formi i to se kamenje razdvaja. Tako sam skontala. his super, Mo I sa superom kopa kroz pod i uđe u svoju mašinu. climbs into his hand-built digging machine and travels across the map to Mogu odmah uočiti da je kratak range destroy ovoga. whatever is there. He may be small, Čekaj, činilo mi se da ima but 4 he ema. sure knows how to cause big trouble. Mo is a mythic damage dealer, the Mythic. final member of the Castle Courtyard trio, and will be available on August 29th with his 29-gem Monterey Mo skin. You will never defeat me. Drugi novi brawler. Shinteru. Nani? It's about time Star Park got a sushi joint, and with it comes a legendary assassin, Kenji. This Kenji, ovo je novi samurai ninja turned neki. sushi chef has a wholesome life with his family in Star Park, but we can't help feel he's trying to hide. On ima 2 drugačija ataka. Prvi je kao Bibi, samo brže, i drugi je kao Alternate Mortis. with each attack, a dash and a wide slash. For his super, Kenji targets an area with a super Whoa. slash, dealing heavy Moram damage and becoming Biti invulnerable for a opet. Znači baci, short makne se sa mape, period. The sushi dok animacija se završi i uradi ovaj slash. samurai will be joining Star Park and starting his own trio on September 26th. Novi He will trio. also be launching with his A Mo fruit pripada samurai Castle skin. Courtyard He's not a trio. ninja. No i Hypercard trio. Poco's super overheals Poco, pretpostavili smo. Duži je range, to sam skontao. adding a Ovdje healuje više, a ako već ima pun health, dodaje štit za onoliko healtha koliko je trebao dobiti taj igrač. shield for the amount of extra healing given. Mortis' super now returns Mortisov super se at max vraća. distance, dealing the same damage and healing again. A real 2 times value bundle. Squeak's super projectiles now bounce Sada se Squeakovi projektili još više odbacuju ili razvaju. split one more time. Tara's super is bigger and lasts for Tara dobija Hypercharge. Njen je super Longer veći. Nani's hypercharge makes her super beep grow in size while Nani. increasing in speed. Surge hits Koliko se max level and povećala unlocks a level mali 5 šan. upgrade for the duration of Surge his dobija. hypercharge. Surge's shots now split Mislim da je ovo regardless zadnji. of hitting an enemy, and the split projectiles travel further. He also gains slightly increased range. So I heard you like No, edgy it's skin. purple skins. The October season sees us returning to Once Upon a Brawl, but with a twist. Forget fairy tales, it's all about scary tales. Skeletal Surge is the Brawl Pass skin, alongside the villainous and anti-hero Chromas. Nightmare Nani. She will haunt you in Nani battle dobija and skin. in your dreams. Lockpick it. Lockpick Kit. Ovo je prvi skin koji nije Dread Knight onaj. Draco has traded his Zaboravio sam nešto na B the Kit. Billy the Kid. guitar axe for a real axe, and is ready to shred brawlers instead of solos. Dark Key Pearl is solid as a rock or a castle made out of rock. Malicious Mandy, the Interesting. ranked skin of the season, has kept her royalty, but Ring has skin. fallen into darkness. Possessed Poco has a bone to pick with you. Please, sir, can I have some more changes? Yes, 2 new rank modifiers. Novi ranked modifieri, momentum i beskonačno gadget. Gadgets galore. Gadgets have unlimited charges,
but a 15 Beskonačno. second cooldown. Momentum. Ali 15 sekundi cooldown. Hitting a brawler grants a short burst of movement speed. When a pet or Udarajući turret deals damage, this speed brawlera boost is also applied to their owner. ubrza We've got se. 2 mini themes coming. We are resurrecting old game modes with a spooky skin. Plague Plunder, Deadweight, and Zombie Ball. And 3 zombie skins. Gruesome Gus. We always knew the balloon was the brain behind everything. As opposed to Decaying Dynamite, who doesn't use his multiple brains so well. Putrid Pan is back from the dead to give you a hug. And we have 3 skins for the Harvest Festival. Light up the sky with these skins. Moon Guardian Crow, Moon Guardian Hank, and Moon Svi Guardian su Moon Chester. Guardian. Captain, we need more power. I mean skins. Sad Van neki Primo, imaju he random skins. wants to suck your Van salsa. Primo. Cuckoo Colette. She knows the Cuckoo truth, Colette. even if it didn't happen. Red Jacket Rico. Now Crvena he's only jakna missing Rico. the bind. Support the Brawl Stars Championship prize pool with the Fans Bang skin. Esports. It's in the game. Dragoon Fang Bell, Fangs. our first Supercell make ranked skin. Designed by Nana BS. Player icon from the description below. Oh, I thought it was M for Mini. Use the hashtag Moon Guardian Hank giveaway for a chance to get this awesome skin. Sad je kraj. And Brock is getting his old jacket. Brock and se haircut back. vraća. And you can choose which one you want to use. Odlično. Mortis's head all over again. Danny. Samo je rekao Mortisova kapa opet. I to je to za današnji live. Nadam se da se svidao. Ostavite like i subscribe, like na video, subscribe na kanal i možda share da podelite video sa mojim drugarima ili vašim. Ne znam što sam rekao mojim drugarima. I vidimo se u sljedećem live-u ili videu. Ćao!